Di gasanka tlhamalalo tota go tswa toropo kgolo Gaborone ke bidiwa Benson Phuthego ma re ditibole hela ka go le ba ditlhogo. Puso e le mo thulaganyong ya go netefatsa gore ditswammung tsa lefatshe leno ga di tswe ka dikgoro tsa lone di sa tlhothiwa. Banana ba rotloediwa go tsena ka bokete mo mogameng wa temothuo. Makalana a dithuso kwa Gaza kwa kgaolong ya Borwabotlhaba a itemogela seemo se se sa laolesegeng sa batho ba ba eletsang go thusiwa ka dijo. Kgaitsedi yake Amantle Babili o ditolokolola ka puo ya diatla. Wetso madume. Ditshupo tse ditona tsa ditemane tsa JCK kwa Las Vegas, toropo ya Mabono kwa Amerika, di gaufi le go tshwarwa mme lefatshe la Botswana le ikelela go nna le seabe se se utlwelang mo go tsone. Tautona Advocate Maboko a re botlhokwa gore lefatshe leno le nne teng jaaka puso e letsa go fetola ka fa ditswammung tsa lefatshe leno di dirisiwang ka teng. Tautona Boko o boletse seno kwa phuthegong ya kgotla kwa Ramotswa Gamalete a tlhalosa jalo gore puso ya gagwe e mo tseleng go netefatsa fa ditswammung tsa lefatshe leno di sa tswe ka dikgoro tsa lone di sa tlhotlhiwa. Tautona Boko a re go dira jalo go tla tlhoka gore go fetolwe melao mme a re o itse sentle bontle gore kgato eo ya go tlhotlha ditswammung mono e ka nna ya seke ya itumedisa bangwe mo mmarakeng wa ditswammung. Tautona Boko a re ka tsamaiso e teng lefatshe leno le ne le itietsa ka bolone ka go rekisa jalo ditswammung di tshwana kopore mme di sa tlhotlhiwa mme baitsanape bone ba tsamepo ba supa fa mo go tlhotlhiweng ga tsone go ka nna ga hitlhelwa ditswammung tse dingwe tse di hapegileng tse lefatshe leno le ntseng le sa bone dipoelo mo go tsone. Re gomela ko ditemane tse le kopore le ditswammung tsotlhe tsa lehatshe la rona di tla skin di tswe mono di sa tlhotlhiwa re a gone koo le ntebe sentle ke a ema pele ke bo ke reetsa pelo gore e betsa e reng ha gare ga di-heartbeat tabo ke go ga trigger meepo e mentsi e mono e polymetallic a ba re polymetallic ba raya gore ga go te moepo e ke wa kopore go tswa le tse dingwe mo teng go na le silver gold other rare earth minerals bo vanadium di dintsi ha ba rwala go sa tlhotlhiwa ba tsere 1 ton ba re ba go tlhotlha ko ntle ha ba tsena kwa go tswa copper go tswa gold go tswa silver bone ba bua le wena ka copper tse dingwe tse ga ba go bolelele a ke re o itse gore go epiwa copper ko Phikwe tse dingwe tse ne di tswa mo teng tse di tserwe ke mang a re itse jaanong a di tlhothiwe mono re te re di bone e te re le ha re sa itse re mo gone keng. Bogosi bo kaiwa bona le seabe se segolo mo setšhabeng ka jaana bo thusa go tshegetsa ledula gareng ga merafe mme ke ka moo bo tshwanetseng ba fiwa tlotla e maleba e bonalang. Se se buile ke mothuatona wa dikgaolo le tsa ngwao Re Ignatius Moswayane jaaka na buisa phuthego kwa Masunga e mo go yone magosi le morafe ba neng ba kotswa go ntsha megopolo e ka thusang go baakanya molao wa bogosi go remeletswe mo goreng o akaretse jalo ditshwanelo tsa setho. Terry Makgweng o na le ko. Re Moswane a re tiro ya go phutha megopolo mo setšhabeng e simologile ngwaga o fetileng mme go dira jalo ke go leka go baakanya molao fa go tlhokegang gore o kgone go fa bogosi seriti le go akaretsa ditshwanelo tsa setho. O ne a nankola tse ba eletsang di ka dirwa. Ke batla gore ke supe gore mo thomaganong ya maemo a dikgosi go tla nna le mothusa kgosi kgolo, go tla nna le kgosi, go tla nna le moemela kgosi 1, go tla nna le moemela kgosi 2 ga mmogo le kgosi ya tletlano. Se se supa gore ga gona go
go nna le motho yo go teng ke kgosi mme a sa recognize gore ke kgosi ke tsa la ntlhaloganya. Ba ba neng ba tsene phuthego ba ne ba ntsha megopolo ya bone. Ntha e ntshwenyang mo go one e ke neng le bosego ke lora ke rapela ke batla gore ke te ke ithaloganye ke a mo emela kgosi. That's where I'm having a problem. Gore a go te ke emela kgosi mme ke le kgosi ya motse kgosi o go ka ene o kgaolong ya rona ya North East ili sekgoreletsi se ke tselang gore gongwe kana sekgoreletsi ha re setse re implementa the decentralization policy re sampe re na le mitse e ke tselang gore ba sampe ba eteretse pele ke bo headman of arbitration mitse ya teng 4 motse wa Vukwi motse wa Botalaute motse wa Kototeng le motse wa Gungwe bo mme mo go bo gompienong kgosi ke kgosi hela o kgona go itse kgosi mme o sa itse mohumagadi se gore se kopa gore a se nne teng gore re rona re tle re kgone go bona thuso ka gore re le bo mme re ka thusiwa ke bo mme ba bangwe. Magosi a rotloeditswe go lebelela ditso tsa bogosi mo lefatsheng leno ka dikitso tseo di ka ba thusa go beta tsela ya go apele. Terry Makgoeng, BTV News, Masunga. Kanyengwe ke reng makastrata wa kota ya ditsheko ya extension 2 mono tropo kgolo Gaborone re Kaveri Kapeko o laotse gore mme ba metshupetso wa dingwaga di le 10 le bofera bobedi a tshegediwe mo kgolegelong fa ditlhotlhomiso di santse di tsweletse ka jana dipelelo di supa a tlhabile mokapelo wa gagwe wa dingwaga tse di 37 ka thipa mo molaleng. Mosekisi wa go belelwa a dirile molato o go kgaolwaneng ya maru a pula mono Gaborone ka mafelo a beke mokapelo wa gagwe a santse a isitse marapo go beng. O nkutule Thamage wa bega. Go ya ka dipampiri tsa lekgotla e na re kgwedi eno e le malatsi a le 25 go kgaolong ya maru a pula mono Gaborone gare jwana e ba metshupetso go belaelwa a ne a tlhaba mokapelo wa gagwe thuso ra kgwatlhile ka thipa mo molaleng ka nako ya neng a robetse. Mosekisi wa o go tlhalosiwa moraga go tlhaba mokapelo wa gagwe ka thipa a ne a etlogela mo molaleng wa gagwe. Mosekisi wa puso Inspector Modisatsi Leseratswe o tlhaloseditse lekgotla fa ra kgwatlhile a santse a robaditswe a lwela botshelo jwa gagwe go kelong ya Princess Marina mme ba bongaka ba santse ba neneketsa go ka ntsha thipa eo mo molaleng wa mokapelo yo ka jana mosekisi wa a etlogetse moraga go motlhaba. Seratswe o tlhaloseditse lekgotla gape gore ditlhomiso tsa tiragalo eo di santse di le dišwa mme ba emetse ba bongaka go fa motlhomisi wa kgang e pego ya ka fa tsweletseng ka teng. Seratswe a re go na le kgonagalo ya gore molato wa go gobatsa o mosekisi wa tshupetso a o lebisitsweng o ka fetoga go nna wa polao fa le gore yo o tlhabilweng o ka se kgone go tshela. O ne a gogoba ka mangole a kopa lekgotla gore le tswele le tshegeditse tshupetso mo kgolegelong go fa motlhotlhomisi sebaka sa go tsenelela ko teng go etsa ditlhomiso. Mosekiswa o tsweletse ka go tshegediwa mo kgolegelong mme o tla isupa fa pele ga lekgotla kgwedi e tlang e le 5. O nkutule Thamage, BTV News, Extension 2 Magistrate Court, Gaborone. Mookamedi wa Botswana Stock Exchange re Abakwe Oupa Monyatsi a re dikgwebo tsa monogae di botlhokwa thata mo go itsholelo ya Botswana go tswa mo metsweding e tlwaelesegileng ya madi ka ja go rekisiwa ga ditemane. Mme le fa go ntse jalo re Monyatsi o ne a gatelela a re gore dikgwebo di kgone go tswelela bo di itshetlela di tshwanetse go nna le madi a lekaneng mme go tsena ga tsone mo Botswana Stock Exchange ke nngwe tsela e ka di kgontshang go di seo. Re Monyatsi o na bua kwa thutopuisano ya Listings Value Proposition e neng e tshwaretswe dikgwebo tse di neng di tlhatloswa di gone go engwa nokeng ke lenaneo la Botswana la Citizen Empowerment Program mono Gaborone. Tsholofelo Tombale o na le ko maiteko a go tswakanya itsholelo le go oketsa megama e ka itshegetsang a dirile gore go gatelelwa thata kgolo ya dikhampani tsa monogae go akaretsa le tse di gwebang mo mogameng wa ditaemane. Dikhampani tseo di kopile go atolosa ditirelo tsa tsone mo mebarekeng e mengwe ya mafatshe a mo kgaolong eno le mo mafatsheng a sele.
go lalediwa ga dikhampani tseo ya bo e le go ba rotlhontsa ka sebaka se ba nnang naso mo go ka ikwadiseng mo Botswana Stock Exchange. This workshop designed specifically for businesses supported. Debswana e ikaeletse go oketsa go tlhaloganya ka ga nngwe ya didirisiwa tse di botlhokwa tse gantsi di sa dirisiwe ka botlalo go ka godisa le go itshetlela mo mebarakeng ya madi. And sustainability, the capital markets. When you are listing, essentially you have the opportunity to raise funds from a large pool of diversity. Fa o kwadisa kgwebo ya gago o na le sebaka sa go kgobokanya madi go tswa mo mekgatlhong e metona ya babeeletsi ba ba farologaneng. Go kwadisa kgwebo ya gago go thusa go fokotsa madi a o a tsentseng mo kgwebong ya gago. Or cash in, so to speak, if you list on the BSE. Dikgwebo tseo di na tsa kopiwa gore di itlhabolole le go godisa kgwebo tsa bone go ka thusa ka letlhoko la ditiro. Number one reason why Botswana are unhappy is because of unemployment. And we are made unhappy, the unhappiest nation. Lebaka le letona la gore lefatshe leno e nne lengwe la mafatshe a sa itumelang ke ka ntlha ya letlhoko la ditiro tse mo nakong eno di feta 272,000 le fa go ka thusa go nyeletsa mathata a. To make that 272 million crisis, 272,000 crisis to disappear. We were quite glad to be part of today's engagement forum. There's been a lot of... Re na ra itumelela go nna le seabe mo thutopuisano ya gompieno. Ke akanya gore batho ba ba neng ba bua ba ne ba re fa kitso ya se ba se itseng. Re le kgwebo re na le maikaelelo a go gola le go ikwadisa mo BSE e le karolo ya maiteko a rona a go kgobokanya madi. Also as part of our growth strategy to try and increase our fleet capacity. Botswana Stock Exchange e ne ya supa gape fa na le mananeo a le mmalwa a dithuto a ka thusang dikhampani go tlhaloganya le go kgona go ikwadisa mo BSE fa ba eletsa jalo. Tsholofelo Tombale, BTV News, Gaborone. Morui wa monana kwa polasing ya ngwa diroto kwa kgaolong ya Borwa Re Leruo Gare o kgothaditse banana go sa iponetsa pa mo go beletse mo temothuong ka yana le dipoelo fela tse di nametsang fa e dirwa sentle ka botswapelo ka bothaga le bobelo telele. Re Gare o gotlhile banana go ikemela ka dinao ithuta mo go tseneletseng ka temothuo go adima lone madi tota a tla ba kgontshang go atlega mo temothuong. Emmanuel Rapwa wa Bega. Go mompananeng gore sengwe le sengwe se a kgonagala fela fa maikaelelo le mono o tsepame sentle. Se ke motha wa Mhama wa temothuo o gwetlhankelelelo e tseneletseng botsipa kitso le bonatla go ka bona maduo. Ka jalo isago ya lefatshe leno e boele mo bananeng ba ba ikiteleng dihuba go tsena mo thuong ebile ba e dira ka maatla metlo. Ga o le setshwa ga o se kwa tsena mo temothuong ka gore ke so se batlang o kgona gore o nne matlhagatlhaga mme gape ga o sa rate temothuo o se kwa tsena mo go yone mme hela nkara banana ke re ba leke thata go ithuta mo go ba bangwe ba ba setseng ba kgonne go dira sentle mo temothuong ba tse dikitso le malebela mo go bone gore le bone ba kgone go heta ba fitlhela go batla go ba yang teng. How you go farming wa go batla po? Forget about the bulls. Go to the herd itself. Ya go di khomong tseo ene o tsame go le leshekerenya. Are we together? To see how do those animals cope? Go ntse jana. Do they automatically lose condition like this because the grass has already turned brown? O di tla khona go itshwarela. Mo godimo ga go dira dilo sentle go bo go le molemo go ela dikganedi dingwe tlhoko le go ngoka puso go nna le seabe sa kemonokeng go ntsha dikgoreletsi tse di kgopakgopetsang balemi barui. Batswana ra latlhegelwa re na le ditshono tse dintsi tse e leng gore ga re gotlhe puso ya rona gore di dire le rona ra latlhegelwa. Botswana has the potential to export beef other than EU, but within the African continent. Megare tepe into those markets. Botswana has signed trade agreements within SADC, within AU, or continentally, but we are not tapping into those markets. For our economic
gore re nne le itsholelo itshitletseng sentle le go bona dipoelo tse di rileng mo thuong ya kgomo, re tshwanetse go ikanya boleng jwa phulo ya rona. Barui ba gakolotswe gape go tsholetsa dikakanyo gore thuo ya bone nne kgwebo e busetsang ebile ba tlhagafale go tswakanya le go dira ditswathuong go bona dipoelo tse di ko godimo. Emmanuel Rapoa, BTV News, polasi ya Ngwadiroto. Ale gona o tshiwang se gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television phirimaneng jalo ya tsatsi la laboraro. Ga re tswelela badiragatsi le barulaganyi ba dibaesekopo ba lefatshe leno ba tshwanelwa ke go nna le seabe se se bonalang mo mohameng wa bodiragatsi jwa ditshwantsho tse tsa motsikinyego tse di supang tlholego le bojanala jwa lehatshile. Morulaganyi wa dibaesekopo Rese Tselen Thomiwa a re go bo e le mongwe wa banana ba ba tla nnang le seabe kwa moletong wa ditshwantsho tsa motsikinyego wa Wild Screen kgwedi e tlang ya Seetebosigo kwa Mtšeng kwa Maung ke tshupo e tseneletseng ya bokgoni bo le bontsi mo lefatsheng leno. Ren Thomiwa o buisantse jalo le lekaleng la dikgang la Botswana Television ka moso gompieno. Botswana is one of the leading countries that exports a lot of wildlife shows internationally. And they are filmed right here in the Okavango Delta, in the Chobe, everywhere there's wildlife, there's production that's happening currently. And it is time for a lot more Botswana to have a piece of that pie, a share in how we shape those stories. Yeah. I mean, we've had, like the company NHFU is owned by a Motswana, Brad Bestelink, and myself being the first native. It's a testament that we do have the talent, we do have the expertise. There are so many productions happening here, but with so few Motswana, you know, in those and on those productions. And so that's the dynamic that we're really looking to change. Yeah. And so and it's perfectly aligned with the Botswana Ignite program. So, you know, we're on one hand, we're looking to upskill existing filmmakers, either to make a transition into wildlife filmmaking or to upskill existing wildlife filmmakers, so that there is a bigger pool for international production companies to work with. But at the same time, to find the opportunities and the networking for Botswana to take their ideas and be able to talk directly to the big broadcasters and be able to take their own stories to the broadcasters. Are tswelela le dikgang tsa rona barulaganyi ba moleto wa ngwaga le ngwaga wa toropo ya Muka o tshwarelwang ko toropokgolo ya bobedi Francistown ba supile fa moleto wa monongwaga e tla nna wa bofelo go tshwarwa morago ga gore o nne o ntse o tshwarwa jalo mo dingwageng tse di 10 mme o tshwarelwa ko toropong eo ya Francistown. Mo dingwageng tse di fetileng toropo ya Muka o ntse e tsholetsa seriti sa mmino wa monogae ka go dirisa 98% ya badiragatsi ba mo Botswana. Barati ba moletlo ba netefaditswe gore jaaka gale ba solofele go le gontsi go tabo go tsewa tlhako kwa moletlong o. We have grown this brand together and it is what it is today because of you. While I know this news will be heartbreaking for many, I am sad to announce that this year's Toropamuka edition, which will be the 10th and also the final edition in the series. As they say, a good dancer knows when to leave the stage, and sometimes too much of good things diminish its value. It is time for us to come together in large numbers this coming Saturday at Obed Itani Chulme Stadium as we bid farewell to the biggest winter music festival in the north of the country. Mo tsa mafatshe a sele seemo sa tlala e tseneletseng kwa kgaolong ya Gaza kwa Borobotlhaba go tlhalotswa fa se sa laolesege ka go tlhalositswe fa go tlhagogile dikgoberego mo tsatsing la maabane la bobedi jaaka go ne go phatlalatswa dithuso go bolelwa fa mapalestina a fega-fegelang dijo ba ne ba sa laolesege fa makalana a dijo a na le ka go ba fa dijo go tlhalotswa gape fa masole a Iseraele a ne a thuntsha dithoboro go leka go laola seemo ba thuntsetsa jalo mo lefaufau ga go a bego a dintsho dipe mme go ne ga go bala batho ba le bararo. Dikalo mme di wetswa ke khutlwana sa tsa metshameko kgaitsedi ya ke Liza Osekeng o fa go hukeletsa khutlwana se.
Ke a go leboga Benson motho e tshomadume na ke Liza o sekeng ka dikgang tsa metshameko mepego e kwa setlhweng ke reng mo motshamekong wa ntlha wa kgaisano ya 3 Nations Challenge e kopantse mahatshe ya Afrika Borwa, Botswana le Zambia kwa Pretoria. Setlhopha sa setšhaba sa Afrika Borwa sa banyana se tlhotse sefentse sa Botswana sa The Mess ka dino tse 3-2. Metshameko eo e leng botlhokwa mo ikatisong ya ditlhopha tse jaaka ditlabo di a go gaisana kwa Morocco mo kgaisanong ya Women's Africa Cup of Nations ka kgwedi ya Phukwi. E tla tswelela ka matlhatso jaaka setlhopha sa The Mess se tlabo se thulana le sa Zambia. Re tswela pele setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao sa The Zebras se tsene mo kampeng mo letsatsing la gompieno go ipaakanyetsa kgaisano ya COSAFA e tla tshegediwang ke lehatshe la Afrika Borwa Seetebosigo a tlholagane. Setlhopha sa The Zebras se golagantswe le sa Zambia le sa The Comoros mo Group D. Mokatisi wa setlhopha seo Morena Ramorebodi a re setlhopha sa gagwe se filwe ke monokeng e se tlhokang ke lekgotla le le tsamaisang kgwele ya dinao mo nogae la Botswana Football Association ya dumelang ga e tla thusa setlhopha go dira ditso kwa kgaisanong eo le ntswa se golagantswe le sa The Comoros se se na le motlhala wa go dira sentle mo kgaisanong e ya mahatshe a borwa jwa Afrika. We'll be seeing our camp go Johnny Retsanamo camping today, which is the 27th of May. Re tlo tswa ka di 6th June. We are South Africa, where we are going to play our first match ka di 9 against Comoros. Ka 6 o'clock oko Dr. Molemela Stadium. I think many people know the stadium because it is the base for Bloemfontein Celtic, which I think is an advantage to us. I just pray that Kampa ya rona ya go tshwarela kwa Janeng go simola kgwedi eno e le 27 go fitlha Seetebosigo a le garataro fa re tla boremela go leba kwa Afrika Borwa kwa re tla tshameka motshameko wa rona wa ntlha le Comoros Seetebosigo a 9 kwa Dr. Molemela Stadium. Ke dumela fa motshameko o tla ngwa ka balatedi ba le bantsi jaaka e le kwa gaetsho. Motshameko wa rona bobedi re a go lebagana le Zambia Seetebosigo a le 11 e ntse le kwa Dr. Molemela Stadium. Re solofela go tshameka metshameko e le mene go goroga go makgaolakgang a kgaisano e. Mafase a le mabedi a re nao a na le ditso tsa go dira sentle mo dikgaisanong tsa selebegoseng. Comoros mo letlhakore le lengwe e tisa setlhopha sa banana ka maikalelo a go fenya kgaisano e jaaka rona, ka jalo re tshwanela ke go fenya motshameko ya rona yotlhe. Team. They are trying also to say, can we try our best maybe to correct what happened last year? And unfortunately, they are in the same group with people with ambitions, and which is us. And we want to make sure that we do well and we go to the last stage of this tournament. So for us to get to the last stage of this tournament, we must dominate the first 2 matches and go to the semis and do well and go to the final. Lebelo la ngwaga le ngwaga la bana la Kiddies Fun Run le simolodisitswe ka maikaelelo a go rarabolola dikgwetlho tse di ralalang ke bana bogolo jang ba kgaolo yang habe. Se se builwe ke mookamedi wa Snapback Kids Academy yo gape e le morulaganyi wa lebelo leo Mme Patlo Kgosidialwa kwa Maung ka mahelo a beke. Mme Kgosidialwa a re ka lebelo le ne le tshegetswa e le la bobedi ba itlamile go kgobokanya bana go le gongwe hela go tshameka le go itshidila mmogo. Pego e tletseng ka Maretha ka Isara. Go lemogolwe fa bana ba ba botana segolobogolo mo kgaolong ya Bokone Bophirima ba lebaganwe ke dikgwetlho jaaka re tsa petelelo, kgokgontsho le tirisobotlhaswa ya ditagi. Melebelo le ka jalo le ikaelela go phutha bana ba ba raletseng dikgwetlho tse gore ba nne le sebaka sa go tshameka le ba bangwe, go lemogwa le gone go ikutlwa ba amogelesegile. Mme Kgosidialwa a re ba amogela bana botlhe fela go sa kgathalesege gore ba tswa kwa malapeng a rileng kgotsa ba na le makoa ape fela. Re dila le bana ba e leng gore they've been raped mo malapeng ke bagolo, they've been raped ke the society. Re dila le bana ba e leng gore they are into substance abuse because of go ba goletseng teng. So we are trying to get them into an environment in gore they are together. Ha gona ngwana ha re le kwana gona ngwana o tswang Delta, ha gona ngwana o tswang Lapo, these are the schools, private schools mo Maung. Ha gona ngwana o tswang Moseja Primary. Rotlhe hela wa in one place for common cause. We also target special needs. Re bana ba autism o hana bana ba batlang ba autism, bana ba ile gore into the neurodivergent, ba ile gore ke bana ba challenged in their brain.
something jalo by health. Bana ba ba tabogileng 5 kilometers, 3 kilometers le 1.5 kilometer mo lebelong leo ba ne ba abelana maitemogelo a bone jaana. Ke ne ke sia ke dingwaga tse 8. Ke ne ke sia 5 kilometers. Ke ne ke itumetse. Ke ntse ke sia ke sia. My name is Kgothatso Ga. Ina la me ke Kgothatso Ga Itlhabe. Ke ne ke taboga 5 kilometers. Ke ne ke sa solofela gore lebelo le tla itumedisa jaana. Ke tsena sekolo ko Delta Waters. Waters International School. Others, they were running in the bridge. I was really scared. Ha re taboga ha borogong ke ne ke tshogile fela thata. But I couldn't because there was those things on the bridge. Council ya Bokone Bophirima e itamile go rotloetsa lebelo le ka gape le thusa go tokafatsa botsogo ja tlhaloganyo mo baneng. Kana re se ka ra lebala gore malwetse a malatsing ona a bo sukiri a sa tshelwaneng le go baneng a bonala. And obesity is there mo baneng tota e ntsi thata mo baneng. So ke dumela gore ha re dira sengwe sa go tshwana le sone se o tla rotloetsa bana gore ba joine ditlabo tse di rileng gore ba kgone go ituntsa kana go itrain. A go di mo ga more le council re dumela gore such kind of events di ntsha bana mo strateng. Di ntsha bana mo strateng maybe le di dira gore bana ba nne le an active mind because an idle mind is a dangerous one. Bana bothe ba ba tsereng karolo mo lebelong le ba file dietsele mesolofelo ke gore lebelo le gole go tshegetswa lefatshe leno ka bophara. Maretha Kaisara, BTV Sports, Maung. A jaanong re lebatsa kgaisano ya Botswana Bowling Association National Championship e tsweletseng kwa lebaleng la Gaborone Bowling Club. Ka bo ga butlwele wa setlhopha sa Gaborone Bowling Club o fentse Khumo ke balaletsi wa Selebe Phikwe Bowling Club ka tie break ya dintlha tse 5 go lefela go tswelela a le mo maemong a boraro a loko ya section B ka dintlha di le 12 mo letlhakoreng la di singles la borre pele ga tie break eo bobedi jo bo ne bo fentse sete mongwe le mongwe wa bone a rutlwe Victoria Daken. Ga butlwelo yo tsene mo motshamekong o ka phenyo ya metshameko e le mene e bile a le mo maemong a boraro mo lokong ya section B ka dintlha di fera bongwe o simolotsa sete ya ntlha bontle a e gapa ka 14-7 mo di ends di fera bongwe fela ke balaletsi yo ntseng a eteletse loko eo pele ka dintlha di le 12 a kgona go boa go morago a fenya sete ya bobedi ka 9-4 mo di ends di fera bongwe go pateletsa tie break. Gone ko ga butlwela kgona go tokafatsa tshameko ya gagwe mme a fenya ka dintlha di le 5 go lefela mo di ends di le 2 le go oketsa dintlha go nna 12 go tswelela a le mo maemong a boraro mo lokong fa ke balaletse a tswelela a eteletse loko pele ka dintlha di le 12 ba farologangwa fela ke dintlha tse ba setseng ba di kgobokantse mo metshamekong e ba setseng ba e tshamekile. The first set ke tshamekile sentle thata ne ke mo gateletse sentle. The second set he came back na khateletse tota but ne ke itse gore ha ona ka ibina ra go tie breaking so ne ke ipakaetsa tie break in the second set. I knew it was almost gone so I had to just prepare for the tie break which I won in 2 ends. You know it's normally 3 ends. Well, tshameko me ne ile ko tase as compared to the last 4 games that I won. Nkare bujambo no bompalla. Ne ke naro gantsinyana but first set tatane ke se go telele and then second set ke na ka pick up I won it and then gonela ba tampetsa go tie breaker. Mo maduong a mangwe Edwin Nyoka wa setlhopha sa Orapa o fentse Libro Tlotleng wa Sajwaneng ka dintlha di le 15 go di le 12 fa mo fenyi wa kgaisano eo ngogola modisa o tsile Mphotho wa Selebe Phikwe a tswelela eteletse loko ya section A pele morago ga padimola James Terblanche wa Francistown ka 29-8 le ka ngokeditse wa Gaborone Bowling Club o latlhagatswe ka 13-23 kgatlhanong le Bevan Balendra wa Francistown fa re baone motho wa modimo wa Orapa fentse Kitso Mmanyane wa Jwaneng ka tie break ya 5-1. Victoria Daken, BTV Sport, Gaborone. O tshwetso di khantsa nako ya bosupa di wetse nna lwana re kopana gape kgante jana ka nako ya bohera bongwe re di go neela jano re di ranotse ele ka teme ya sekgoa mme ka go rialo kgaitsere ke Benson ka giso Phuthego o eme sentle gore gakolola dintlha kgolo tsa rona. Puso ele mo thulaganyong ya go netatsa gore ditswamong tsa lefatshe leno ga di tswe ka dikgoro tsa lona di sa tlhothile. Banana ba rotloediwa go tsena ka bokete ka mmetela tota mo mohameng wa temothuo.
makalana a dithuso kwa Gaza kwa kgaolong ya borwa botlhaba a itemogela seemo se sa lolesegeng sa batho ba ba eletsang go thusiwa ka dijo ka ja ba ne ba shwega wetso ne di le kaloga ko di wela mme e a bontse le nako hela re patapatile ka go rialo marako hela kwa go ba tepolo a piru utlwe ka maemo a bosa la modisa tharapana ga go le galalwa ga le ya khosing a nne kagiso. Dumelang bagaetsho